Na tradicionalnoj manifestaciji pred upis nove generacije pod nazivom Dan otvorenih vrata o obrazovnim profilima u Kozarsko-Dubičkoj srednjoj školi govorili su profesori, ali i đaci koji već pohađaju određene smjerove. Direktor Srednjoškolskog centra Nikola Tesla Goran Tubić kazao je da budući srednjoškolci mogu da biraju između više smjerova: gimnazije opšti smjer, medicinskog tehničara i zubno-stomatološkog tehničara, mašinstva i to automehaničar, bravar, zavarivač i CNC operater, potom geodezije i građevinarstva, smjer građevinski tehničar. Tradicionalno, svakoga maja pred upis nove generacije, naša škola, Srednjoškolski centar Nikola Tesla, organizuje Dan otvorenih vrata. Kao i svake godine, što sam rekao, da očekujemo osnovce i prezentuju im naša zanimanja i struke koji će imati priliku da upišu, a mala izmjena ove godine je što su i roditelji pozvani također da oni čuju šta mi to nudimo njihovim budućim srednjoškolcima kao izvor upisa. Šta se nudi za buduće srednjoškolce koji će da upišu u narednu školsku godinu? Pored jednog odeljenja opšteg smjera gimnazije imamo i 3 struke, to je geodezija i građevinarstvo, mašinstvo obrade metala i struka zdravstva. Što se tiče geodezije i građevinarstva, imamo jedno odeljenje građevinskog tehničara gdje smo planirali upis 24 učenika. Iz oblasti mašinstva i obrade metala imamo jedno kombinovano odeljenje bravar, zavarivač, CNC operater, i da napomenem, učenici koji upišu navedeno zanimanje imaju stipendiju od strane Ministarstva prosvete i kulture od 100 maraka i ukoliko se radi o učeniku, putniku, plaćeni prevoz. U okviru ove struke mašinstva i obrade metala imamo još jedno odeljenje automehaničara. Iz oblasti medicine imamo jedno odeljenje opšte medicine, medicinski tehničar, 24 učenika, jedno odeljenje zubno-stomatološki tehničar, 24 učenika. Da li je već poznato kada će biti objavljen i upis? Pod prilike možda za nekih 20 dana, ali čekamo konačan odluku, odnosno konkurs koji će biti objavljen na stranici Ministarstva prosvete i kulture. Profesor srpskog jezika i književnosti Rada Čolović-Čokunda budućim srednjoškolcima predstavila je gimnaziju. Ja ću govoriti o gimnaziji kratko, otprilike malo kad je nastala, koliko već to traje i sve ono što nudi gimnazijsko obrazovanje u našoj školi. Evo, šta je ono što je posebno za ovaj smjer, kakvo se sve znanje stiče u gimnaziji, koliko je ova škola zahtjevna, teška i zapravo koji su uslovi za osnovce koje moraju da ispune da bi mogli da upišu gimnaziju? Osnovci koji bi željeli da upišu gimnaziju trebalo bi da imaju malo bolje ocjene, nećemo reći da nužno moraju da budu odlične, malo bolje ocjene i neko predznanje. Gimnazija nudi opšte obrazovanje, ovo je opšta gimnazija koju mi upisujemo, što znači da ona nudi znanje iz svih predmeta, iz jezika, društvenih nauka, prirodnih nauka, što je odlična podloga za kasnije, a to znači da svako dijete koje završi gimnaziju ima priliku da upiše željeni fakultet, a ne mora da odluči odmah u prvom razredu srednje škole čime će se baviti u životu. Možemo li reći da su dubički gimnazijalci zaista imali dobre osnove i da se poslije pokazalo da su kroz upis određenih fakulteta zaista stekli dobro znanje ovdje u srednjoj školi? Mi iz gimnazije imamo divnih đaka, divnih ljudi danas koji se bave različitim zanimanjima, svuda po svijetu, međunarodno poznatih, imamo i glumaca, i političara, ljekara, dakle, apsolutno svih zanimanja, imamo i kolega mladih koji su završili ovdje gimnaziju, a danas s nama rade, opet kažem, u različitim strukama, tako da dijapazon gimnazijskog obrazovanja je vrlo, vrlo širok. Učenici i njihovi roditelji koji su danas posjetili školu tokom održavanja manifestacije bili su u prilici i da obiđu školske kabinete i uvjere se u sve kapacitete koje pruža Srednjoškolski centar Nikola Tesla u Kozarskoj Dubici.